মামুনি টলিওয়ালা কইব মুখে আমি সই পারিবিনি আরে তুমি তো বেঈমান নিমক হারাম আরে চাকরি পাও পাও বদলি হলো শুনো ভাই কান ঘড়ি দিয়ে দেখো শুনো আরে জগা ভাই তম ভাই গোটা মামুনি টলিওয়ালা হই পারে এলে যে মোবাইল স্বয়ং জগন্নাথ 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 মোবাইল জগন্নাথ কালিয়া শান্ত ইনস্ট্রুমেন্ট বলবে কালিয়া শান্ত আরে সেই আইলো দিলে বজিয়া রাস্তা করে পড়িলি না এই জগা ভাই বলতে আমি ছোটরু বড় করছি খাইବାକୁ দেই মଣିଷ କରିଛି ଆମେ ତମେ ଦିଟା ତା ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ତମେ ଦିଟା ସାଗତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବେঈମାନ ନିମକ ହାରାମ ଅମଣିଷ ଭାଇ ତମ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବ ମରିବ ଦିଟା ଯାକ ମରିବ ଭାଇ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଖରା ଠାକୁର এই ଜଗା ଭାଇ ନଥିଲେ ଏ ମଝିଆଟା ରାସ୍ତା କରି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଯାଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି ଆମେ ଶୁଣ জগা ভাই তোম ভাই মামুনি টলিওয়ালা হই পারে তোমরা দিটা গোটা বেঈমান অমনিষ শুনো তম উপরে গাড়ি চড়িব তমে দিটা মরিব মরিব ভাই আরে ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଛାତିର କଲିଜା କଲିଜା ସିଏ ମୋର ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି କରିବେନି ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଭାଇ କି କହିବେ ଟଲିୱାଲା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ସେମାନେ କଣ ମତେ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ସାଗର ଏଇ ସାଗର ସାଗର ବୁଝେଇଦେ ସାଗର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛି ତୁ ମତେ ତ ଦେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମତେ ବୁଝେଇଦେ ଆରେ ବୁଝେଇଦେ ସାଗର ଏତେ ପରେ ବି ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କେମିତି তো ମୋ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ମୁଁ ଜଣେ ସରକାର ଅଫିସର ଆଉ ତୁ ଜଣେ ମାମୁଲି ଟଲିୱାଲା ସାମୁଖାଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତୁ କହିଲି ସାମୁଖା ମଜା କଣ କେହି ଏମ୍ ସବୁ ଖେଳେ ତୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେ ମୁଁ ସୁନା ମନ୍ତା ପରା ସାଗରକୁ ବୁଝେଇଦେ ତାହେଲେ ମଜିଆ ମତେ ଖରାପ ଭାବୁଛି ତୁ ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିବ ସେ ଯଦି ତୋର କିଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଅଫିସକି ଆସିବୁ ମୁଁ ତ